U cilju sprovođenja projekta kupovine besplatnih digitalnih udžbenika i tableta za svu decu u Beogradu koja pohađaju niže razrede osnovne škole od 1. do 4. razreda, danas smo mi iz grada zajednički sa predstavnicima Ministarstva prosvete održali sastanak sa izdavačima. Mi ćemo kupiti 70.000 tableta i to će biti tableti koji će biti dostupni svakom detetu na teritoriji grada Beograda koje pohađa niže razrede osnovne škole, znači od 1. do 4. razreda. Tableti će biti deljeni preko škola, odnosno uzimani na revers i naravno bit će menjani svakih 2 godine, pošto ćemo ih uzimati tako da se oni obnavljaju svake 2 godine. Ono što takođe jako pozitivno je i reakcija samih izdavača na ovu ideju i verujemo da će ovaj prvi korak koji je grad Beograd učinio povesti i druge gradove da ulože sredstva u digitalizaciju. Mi ćemo svakom detetu od 1. do 4. razreda u Beogradu obezbediti tablet, obezbedit ćemo Wi-Fi onim porodicama koji nemaju Wi-Fi i to ćemo raditi zajedno sa Telekomom Srbije. To je nešto što je naša obaveza, kako prema našoj deci, tako i prema Vladi Republike Srbije koji sprovodi ubrzanu digitalizaciju Srbije kako bi Srbija napredovala na ovom polju i pripremila se za borbu koja nas čeka u 21. veku.